Nyuma ya kundi kimwe kia Kariba Ntere Chiembe wita kuliungira gavana wa Meru Kawira Mwangaza ntuku ya Njuma akiume kithiru bai muromba wiki ya maendeleo Ntere Chiembe nende untubone boyukiritwe na maoni kulani atongerie mwanyamo na kari pa Ntere Chiembe munini wa gavana mutuma ntwe thingi ora umwite mudio yoembe na achumire weruna na kuo timu ntobati kwelde gavana kendo na maendeleo nike kundi kireke kuwata gavana baru bakiwa bate kwenda rutha ro muntu kenda kuona gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuthia tirontubo gavana wa Meru Kawira Mwangaza na raliungire Ntere Chiembe muthanyo narara liungire kiri wondi chiathiru gaitina kachiu Nicolas Chabari na thuranite ruono ro siasiria sithiulunkite kaunti ya Meru kiri aro ya siasa. Mwanka wa 2022 tariki 8 cha mweri igwenana Ameru babumerie Ntere mwanya na wiru ubonene rukiri gacaitiri kuringa kura nikenda bathura atongeria na umwe ora bathurire ne gavana Kawira Mwangaza ora ne gavana wa kaunti ya Meru na ora aithirito kwa igita akiuga ati gavana imwe kuru na riruta ngwe kabati kuma gavana Kawira Mwangaza kujucha agite onekete akirutha ndionga achiake maturani Ntere mwanya magita akiuga riruta ngwe na rwiro rwa kilomita nkuruki ya 500 kwa ithaa rimwe indi amwe nogu rwiro ruitaka rwonekire rwitirimara muno Ntere ino Chiagembe kuma rira riongire Ntere Chiagembe South na mubango wake gwokorea na ara ng'ombe ira riongite nio ya gwatirwo na kuragwa na kinya into bingi birajite nabyo byenyangwa abonene sisi ndo hala wazi na kuma rero gavana atia kuonekana Ntere Chiagembe mwanka egitarira mutongira mugongo Daktari William Ruto arare na ndionga yake ya ntugo ithatu kaunti ya Meru na ntugo imwe hariongete Ntere Chiagembe na gavana Kawira na aria mwenwe no ende amwe nagwa tona athire Ntere ino Chiagembe kiri ndionga enu ya rais. Wapi Kawira Mwangaza wasalimie. Yule mama yuko pale. Kawira Mwangaza, asante sana. Na kumania na agu augirwe mbuni ya Kariba Ntere Chiagembe kaire atonekana Ntere ino Chiagembe ontobobo yobo atemire akariba mwa bakuma Ntere Chiagembe bathuchia amagoro emwe ko emwe mwanka Ntere Chia Meru bisini ibwa gavana bathiete kumwira ankome na ito narionge Ntere ino Chiagembe kaire kubaretera maendeleo. Madam Governor antubabo ndebe yete yao beyeto kwira tiba bakwirire mbu boy number 1 number 2 Governor antubabo ndeiba kwendete na tote na thina owe ibamo bawe bare investa tu mukai ba kuambu ende bati to kuwa sore na tiba to akorumira na tumiro kuruma katonere mweshimiwa ora no wetu gavana ni munene wetu twaroka rukire twa atoroke no twetinya tu twamuliongere twamwire karibu Egembe no nturira manto yatokere na Egembe South kuma ntuko neu gavana mama atakinye Egembe na twaria tukikwemela tukoria ne ate awita kungi na ate kwiya wetu twa ai bore tebo theri ya kwethira gavana na athurire no ntubwa ng'ombe re thinjiro Egembe South ibuo no ntutwaukirire turauga atwete twamwite atutumaira maendeleo ake kinya batu itomwenda atuliongaira ontu wenu ya Juma nkuruku bamwe baremerero bakiromba gavana Kawira nkome barabange Ntere ino Chiagembe ibamenerie ndionga eno anto baraba kuwa kabetete kwandamana Meru tekabetete turombera maendeleo ni mantu yokolea bakwenda yasoko na ya kuinyelia anto betu onto mantu ng'ombe yaba turetere makiri kakwenda kwira gavana wetu Kawira areke mantu ya discrimination aurerie ayuthi ngwe embe kurita tugoria baka matilori uba kuyete shwa idha aba kuyete aba lunch kana muliongera barauri tuimutia na katukwenda kuwa tutiro ya gavana pira tukuthetera kingavana ingwe tukuona oti ngwe cio tukuritiro bato tutumaya kuria tutulete mruke enda turitiro ngwe ende baubeyere gavana ndo ni antu bakubando ya uwe na ni antu bampara na ni ubio baende tinariko na uthe mtu inomo weta kuringa ngeti akiwa ngabarete kwira sore kumania na ndionga eno kiuria kiake ithiro kiri na nto obaingini atiri na atagugakarika abwende watwikikana gavana ikakere nchagwa ani anto bantere mwanya na kenda arionga Ntere Chia kwao na abairira maendeleo aretakagira nto na Egembe abagora akabere jeni twete weta buge babwe ndi mtu mwega muno kandengerwa Egembe no kwingire na ntine kuhu kanthireo muthamuringire kura bomwire gavana kuma ntonyere mwankana indi atho ibugire uri
gaguchwa antu kairi beja kuga ikembere yaku ende yembe ibareyire kuromba ubaretera maendeleo imenti nabo twita tukarombe kinyatwe tiania na tukarombe katuwe tukure atwinze wita kuromba katuwe tutiromba mbia yuka ikaeta ku antu ba Meru County tukunoga nontu mwigembe kakurira erugura bukawira Mwangaza mutiania gakurira erugura kawira Mwangaza mwimenti gakurira erugura kawira Mwangaza. Onto bobo ngavana wewe ngwa kiuga ati ethiritwo akiganania ntere mwanya mwanya Bwega na kinya ntere Chegembe kinya wethirwo atiari ngaku na ithagirwo akirutha maendeleo ti ukundiana ba imenti na tiani ocoronda ka ukundiana ba embe barabara ite kwenjwa imenti na tiani ira kwenjwa embe ithima bitu kuthuro imenti na tiani abire okuthuro embe maendeleo ya Kawira yareta kuonthe na oni maendeleo yareta kuonthe inintre ya embe ndeni binafsi. Onto bobo bandionga ya kari kuthintere cia Meru kuromba ngavana Ankome butayo chirua na otho ni MCAC banterino Chegembe ende ntugo ya Jumamosi ibebumerie Bwega bonthe na urumo bakiuga bo bendekia ngavana Kawira Mwangaza arionga Gembe aretete maendeleo makonekana ende tikuleta vitimbi na sarakasi na turira Kawira ubatu turi atongeria bembe tutimwelenka na tutitulia maru lakini naritire antu bonthe ngui ora kurutambi kungi kwi thieta a promise lare health center ibo muria kitha ne ate bangiri na nche tuna mwaka yo promise a ibo muria mbao ya akolene kunjwa mwaka antu ba akolene no kabari ya thine rui na machini ile au ibo muria ne ata bangite na mbao budget ya to akulukerie mbia cirio lakini ngavana otebworethia ndenda gavana otale wandi mwake iraumbite kwithiro kinja barabara embe abo oma kumania na wira ne bwa ngavana egita aria karibaba ariongite ntere cha Meru bakimuromba Ankome na rionge Gembe na njiritie ndionga ciake ntugo ya igoro ariongite ntere cha Gembe South na ntugo ya munthi ariri ntere cha Gembe North na unte ya siasa nke ya na maendeleo nte ya kuthokia mundu nke ya na maendeleo na kire ndionga enu ya ntugo chiri ntere cha Gembe ya ngavana Kawira Mwangaza birabionekete ebine ne bikinenkanirwa ne mburi kiri kundi mwanya mwanya birabye thirito bierungu orwa amubango gwa antu baba nyangirwe into biao nengige ipia rothitha cia no ntu athiulungite no kuonthe utie no mbinya bwa bagura ora tukurira kiuria ni atiri kire nkujania ino cionthe ri no ethirwa kigunika abonene kinya Biblia yuet unene ikabo bwinairwa na gweta ngavana tigu watu kwelenkana tweni metho babu wetha bukure mukuira maendeleo eka mwananchi wa kawaida aire maendeleo wengwa akore maendeleo monekanite kire ndionga ya ngavana Kawira Mwangaza ntuino chire ntere ino Chegembe mara MCAs bethirito bakendekithia monekana ntatoira bena cio ise bibio imanto ya kwariria kana no ombe kwithirwa kire ndionga ino ngavana Kawira na ethirito akienda kuonaniria ati uma na thikiria akariba ntere Chegembe na arega kuthikiria MCAs ibora bendekithagia kuonaniria gwe aerutangu wena akari weyere kwa mami wenu Bantoni agaro ya siasa Peton Class Chabari